Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, on the authority of Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, Su'ila ayyul amal afdal, was asked which deed is best. Qala, he said, Imanu billahi wa rasulih, faith in Allah and his messenger. Qila thumma madha, it was said, then what? Qala, he said, al-jihad fi sabilillah, jihad in the cause of Allah. Qila thumma madha, it was said, then what? Qala, he said, Hajjul mabrurun, al-hijjah that is accepted. What we learn from the hadith, a Muslim should have sincere belief in Allah and his messenger. A Muslim should protect his religion and should make hijjah if he or she has ability. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are most welcome, our dear parents, and by names of Matov Abdul Rahman, I am going to remind you with two prophetess traditions. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. And Anas radhiyallahu anhu qala, on the authority of Anas, who said, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, La yatamanna yanna ahadukumul mauta lidhurri aswabahu. None of you should wish for death because of some harm that has befallen him. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا, if he must do so, فَلْيَقُلْ, let him say, Allahumma ahyini, oh Allah, keep me alive, مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, as long as life is better for me. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي, and cause me to die when death is better for me. What we learn from the hadith, death is real. We should not wish for death, and we should always ask Allah to decide for us. And Ibn Umar radhiyallahu anhuma, on the authority of Ibn Umar, who said, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, on the authority of Ibn Umar, who said, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala wa huwa ala al-minbar, the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said while he was on the pulpit, wa dhakara sadaqa wa ta'affufa anil mas'alat, he mentioned about charity and discouraged begging. Al-yadul ulya khairu min al-yadus sufla, he said the upper hand is better than the lower hand. Wal-yadul ulya hiya al-munfiqa, and the upper hand is the one that gives. Wa-sufla hiya sa'ila, and the lower hand is that asks. What we learn from the hadith, a Muslim should be hardworking so that he gets what to use and what to give those in need. A Muslim should not depend ever on begging. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And by names of Nakanjako Rahma, you are most welcome, our dear parents. We are going to remind you about some of prophetic traditions. And Nu'man ibn Bashir
رضي الله عنه قال لا تساوون صفوفكم. النعمان بن بشير حديث جابك النعمان متبن وبشير رضي الله عنه قال الله سيمك يا جنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم nawulira mbaka wa Allah okusasira ebyengera n'emirembe ibeere ku ye qala ng'agamba la tusawunna sufufakum mujja kutereeza layini zammwe aw la yukhalifanna allaha baina wujuhikum oba sikyo Allah ajja kubaawula wakati wammwe. عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. عن جابر رضي الله عنه قال حديث جابك جابر الله سيمك يا جنبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ مزما النبي صلى الله عليه وسلم يا جنبا معاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى سنغابا توبدو بسازا سورة أعلى والشمس وضحاها نسورة الشمس والليل إذا يغشى نسورة الليل فإنه يصلي وراءك الكبير باندي بدنغا بسالا ناوا بابانتو أبكولو والضعيف نابا نفو وذو الحاجة نابا إنو ويتافو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أنس بن مالك حديث جابك أنس متبن ومالك رضي الله عنه قال الله سيمك يا جنبا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة يوم تتوك أن تسمي سورة الفاتحة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت لا صلاة بحضرة الطعام. أنا عائشة رضي الله عنها قالت حديث جابك ماما وفي عائشة الله سيمك يا جنبا لا صلاة بحضرة الطعام الصلاة صالبانغا بجد ميري ولا وهو يدافع الأخبثان إلا تصالبانغا ينشم كبيتا جبيبيلي بوبو أباسوسو. عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال حديث جابك عبد الله متبن وعمر الله سيمك يا جنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد النبي صلى الله عليه وسلم قال غاغامبا صلاة الجماعة الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد اسينغ الصلاة يوم تومو ب27 درجة أما دالا بيدي ممسافو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن أشق على أمتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث جابك أبي هريرة الله سيمك يا جنبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يا جنبا لولا أن أشق على أمتي سينغا ساتا كارو بيديزا بانتو باچبينا change la amartukum bisiwaki nandi wala giddengo kusenya ma kulli wudu nga bagenda okufuna wudu inda kulli sala buliwe baba bagenda okusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Wazadde ndozo baka butuse bulungi. Mu kiseera kino kantwala omukisa guno ate okubategeeza nti omugenyi omukulu Inspector of Schools Mr. Kauma Moses atutuuseeko era wali wano.